today's video, another rides, another adventure, and another place to visit. Mga lugar nga wala na to damha nga exist. O kung wala pa ka nakaanhi diri tara, uban ta. At sabay nating saksihan ang kanindot sa atong kinaiyahan. Wow! 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 Ay, grabe! Woo! Ang lindo ang balibo! Woo! Yeah! I ain't afraid of the dark, 'cause once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back. We can breathe. Nami karon sa Dahilayan. Medyo dagang tao. Oh. Dagang sa tao. Sunday man karon, dagang tao. Wala kapoy kaya ni sa Sunday. Dagang tao. Dapat weekdays. Ang problema kay more bakante Sunday. Go, nakabayad namin entrance. Let's go. Pasulod namin Dahilayan. Kaya ko anil sir, mag-diretso kay sayo ko lang din. Ang giko is duha ka zip package. Duha ka zip package, isa ka zip all o isa ka python guy. Dili siya mag-drop zone. Nalog siya mag-drop zone. Kaya basig makuyapan siya. Kami. Sabi? Face your fears. Face your fears. Face your fears. Fear. Fear. Face your fear. Fears. Selfie. Alright, let's go to line. Gun boss. Tani? Alright guys, magsuot kami yung harness for 800 meters. Let's go. So kami excited ba? Paano? Kulbaan ka? Kulbaan yan. Where are we? Where are we going, man? This is it, man. Sabi ako rin naman. I'm so excited. Singit lang biya. Woo! Let's go. Nawa. Wala, magulat. Tanata. Let's go. Let's go. We're excited. Nawa. Look at Hadlokin. So first zipline 800 meters. The longest zipline daw in Asia. Yeah. Dili na sila longest oy. Ari na longest unsa naman sila? Nanay longest. Picture sa tabi. Second longest. Hey. Woo! Enjoy life. Ito na? Guys. Woo! Bye-bye guys. Okay, instructions para sa inyo tulo. Yes. Steady ang legs straight together lang. Kamot after here, kailangan magdupa para mulinay. Up So kung mag-video ang other kamot, tikas kamot Ana. magdupa. Para hinayin Pag dagan. mag-land na, kamot sa gilid, ang kailangan nakayuko na gidayon Ana. mo. Oo. And don't forget to smile. Tanaw sa landing area after hanging bridge. Kaya na yung picture. Kasi Sige. ganan mo po on yan. Mag-countdown pa mo? Clear landing. Let's go! Bangkok Commerce na sa dayon. Ah. Ready? Power take off. 1 and 2.
Oo, ganyan mali mo kali mo daan doon. Kak. Hindi na mo kali mo doon. Hindi. Alright, next is pila ni ka meters? Alright, next is 320 o 150 meters. Ready? Let's go! Wala, katorang kulpa. Dito. Opo. Main ko. Go. All my friends are here. Play my favorite song right now. Pag ayo. Let me hear you say ready. All my friends are here. Yo, yan ang yung pagpaligo. Dot with. Mali ka rin. Sabi. Go. Let me hear you say ready. Alright, upload me. Baba siya. Ansa na? Okay kayo. Awa ng 800. Nice king view. Nice king view. Nature, bugnaw. Nice kayong weather. Sabay sa mga. Yeah. Yes, sir. Yan din. Lahat ng tao ay tayo ay mag-enjoy tayo ng mga sounds ba? Mag-enjoy tayo sa ating buhay. Huwag puro trabaho.
Kahit minsan lang mag-spend tayo ng taik. Okay. Ay, sa... Mag-rest ako na, pod. Hangak. Nah, dili niyo punta nalir nih. Alright. Dili ta sir. Oh, dili sa kata sir. Ah. Sir, dili lagi sa basic. Pilo lang gid permente atong tail Ana. sir, pinaka-importante jud naka-fold gid atong tail sir ha. Let's go. 1 minute sa landing. Clear landing. Take off solo. Enjoy. Okay. Okay. Oh. 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 Yes, yes. Oh, grabe ang. Grabe ang swing. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ano kayo? Ano kayo? Ano kayo? Okay. Okay, let's go. Let's go. Kita safe. Safe lang, okay na. Safe landing. Safe ride. Let's go. Alright, last. Oh! Oh, shit, man. Oh! Oh! Yeah. Oh! Oh! Tindog. Hello! Ayan! Oh, bilo! Inay naman. Eh! Anda ko na yung kuha. The most exciting part, guru. This is Drop among zone. yulatan. Among garidihan. Among exercisean. Ang drop zone. Yeah. Let's go Mga among to gi-practicean. the drop zone. Di ko alam mo, Yeah. nagkampo pa mi ni Papa gabi eh. Pwede may mangidaan. Pwede sa kadaan. Can we ihi first? Aya mo to. Loy. Can we ihi first? Aya may mag-drop zone. Hadlok wala, hadlok. So, not na dito. So, we are Excited na? very excited. We are not scared. Excited bitaw. Asa ganina? Ay, Ang nice na drop ba? zone, murag. Ah, taman gani. Dito taman view. Dito. Ay, man. Susay na dali. Ay, tama. Dito ako sa way. Asa gani kayo? Asa mo ba ang swing padulong? Dayo na mo swing. Pwede diri ko sir. Dabi naman ikan eh. May go mi. Palingkuran. Ay, bira ram din eh. Munang buhi no? Sorry. Tata. Pero ikaw na lang siguro isa. Dungan ta. Ay, sige. Ikaw naganggat-anggat ani. Ako na eh. Ano ba hadlokan mo? Siya naganggat-anggat niya. Oo. Baan ako. Tama ko ba sir ha? Drop zone. Ay, man. Woo! Hala. Ito bang sara? Ay, man. Dili ka tigas. Amen. Kas kabi. Keep a safe Lord. Asa akong biraon? Ah, Hindi biron. para mo tagad ta. Para mahulog tawa. Kita na magbira. Hamok man to eh. Kalaganggat, wala ka niya. Nani man ta ka ba madlok na kinani. Okay. Agay, wait sa. Agay. Okay, oh, gay. Pwede mo mataas. Hindi mo ba? Pwede. May biro ni mo niya ha, mag-count. Nasa? Kini? Sige. I-ana. Oo, paubos lang. Sige. Bawal lang hawiran mo yung kasaka sir. Sige. Ay. Landscape rin ba? Ano nag-decision man tayo nani pa? Ay, kita may nag... Hala! Oy! Kaya! Dito ako sa kayo. Uy! Kayo mo. Ay, bilat siyang kagang ba eh. Hala! Hala! Pwede yung matras! Hala, Bi! Ayaw, Bi! Dila ko, Bi! Hala! Ay, patay pa eh.
Ay, sakto na! Ayaw, ay gagagi. Ay, isa. Woo! 1, 2, 3. Ay! One, two, three. Ay! Yes, give up! Swing pa! Taasi ba? Swing pa, swing! Taasi ba? Ito na! Basic! Ah, nakulo. Wala pa, boss. Basic na, basic. Wey! Pro ka kuya po na. Taasi ba? Murag ang nawala. Murag nabili ng espiritu. Murag nabili ng espiritu kadyot ba? Face your fear. Yeah. Face your fear, man. Ako'y fear of heights. Kami. Yes. Superman. Let's go. Superman. Thank you, Lord. We're safe. Mula kag nawala sa kalibutan. Huwag nawala sa kalibutan. Pag ano ba? Mura kag, basta, mura kag nawala yung... Be, what can you say, be? About, pagaw ko ba eh? Grabe. What can you say about the experience? Good experience. Atong kahadlok, mawala. Grabe. Gikan taas. Pagsaka pa lang, murag pulba na kayo. Pag tanaw niyo ba, layo sa tanan. Ato ni murag, pagbuhi sa PC, dili katong pag... Abi ni mong ibuhi na ba? Murag, uy, isa. Kanan ka lago. Katong pagbuhi, pagbuhi. Imong kalag ba kay murag? Ni bulag ba? Ni bulag pag ana murag giapas pa kaniya. Lagi. Pati tong pag ana pag dito, kadto dito. Ana pagunong. Imong kalag dito murag nanubra ba? Gabi oy. Kaya naman ma. No. Sulit. Nipiyong ra ba ko ato pag ana ba kay? Murag nabilin na. Napilin akong kan ba? Kalag nipiyong ko eh. Sulit. Grabe. Once in a lifetime. Grabe ka-enjoy. Yes. Birthday siya. This is birthday gift. Birthday gift niya sa amo. May among birthday celebration kakaron. Dani sa DAHILAYAN adventure. So yangat pa ko. Grabe ang singita, napagaw. Dahil napagaw. Gusto ko mabalik. Dahil napagaw na. Gusto ko mabalik. So grabe adventure. Thank you Lord, we're safe. Yes. Alright. Ito sa Pikas. Ano yung mga pictures sa ano? Picture ninyo pag zipline. Let's go. So medyo dagan na tao, naglinya. Busa, pag maglaag mo, especially pag Sunday, dapat sayo. Para makauna mo sa dagan crowd. Sagara Sunday tanan ng laag, so crowded kayo. So dapat magsayo para kami makauna. And this pa ang mga tao
tarong, maka-entertain ng tarong. So nga, nagsayo mi. So Mary, it's done. Manami. Picture! Hey! Okay, nice. So nice. So kami doon ni Mama. Hey, kami doon ni Mama. Tinaw, boy. Niljan boy. That's my boy. That's my boy. Hey. Oh, wow, nice kay Kudio. Chill. That's my boy. Ana, yes kayo, yabi. Oh, Superman, Batman. Ato nang ipa-frame ba? No. Apa kaya tayo At sa? kayo, giat. Ha? Tiki-atig niyo. Ako, chill lang, nangugat ng likod. Gwapo kay Viniljan. Sabi? Ulo, oy. Murag ba? Murag ba?